diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja ila salati subhi, tak kala dia keluar untuk nak sembahyang fajar, salati subh, sembahyang fajar. Wa Juwairiyah ni ummul mukminin. Ummul mukminin itu isteri dia lah. Jalisatun fil masjid, duk sembahyang, duk menyatak. Jalisatun mana duk menyatak. Fil masjid, duk menyatak dalam masjid. Faraja'a hina ta'ala an-nahar. Faraja'a hina ta'ala an-nahar, maka kembali mana kelik Nabi alaihi salatu wassalam tak kala ta'ala an-nahar. Apa makna ta'ala an-nahar? Matahari telah naik. Hak orang kita duk amal itulah. Pas subuh duk zikir sampai kan matahari naik. Nampak tak? Lam tazali jalisatan ba'di, senantiasa munduk lagi ke lepas pada aku ni. Itu makna. Senantiasa munduk lepas pada aku ni, munduk lagi ke? Qalat ay Juwairiyah tu, na'am, ya. Qala qad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Katanya Nabi, sesungguhnya telah kata lepas daripada engkau itu 4 kalimah. Ana-ana Nabi nak royak kata, aku ni nak tubik dah. Lepas tu aku nak royaklah kamu ada 4 kalimah. Kalau kata lau wuzinat bihinna la wazanat hunna. Kalau ditimbangkan beratnya 4 kalimah ni lebih daripada tu lagi. Makna kata perkataan yang panak pendek kita kalau buat amal lepas pada sembahyang, nescaya mizan kita itu tingginya, beratnya timbangnya. Itu maksud kita. Katakan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dengan apa dia tu, dengan kepujiannya, adada khalqihi, bilangnya makhluknya. Makna kata kita puji Allah di atas bilangnya makhluk. Banyak makhluk. Rambut kita bila tak habis. Pas pasir, pas malaikat, wa yakhluqu ma la ta'lamun, kamu tak tahu banyak aku jadi. Wa midada kalimatihi. Midada kalimatihi mana kan? Mana dakwah hak tulisnya kalam Allah banyak. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau bawa sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, 7 laut pun tak habis lagi nak tulis kalimatullah azza wajal. Wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi, dan meredai bagi dirinya, wa zinata arsyihi. Zinata arsyihi mana? Apa mana zinah? Zinata arsyihi mana? Zinah ni apa nama, timbangnya lah, arash berat setara mana tu dikira lah. Jadi kata 4 perkara ni, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Hak kita dah kata tak apalah, turut hak tu lah. Hak ni mari riwayat Muslim. Syahid hendaknya wa ridha nafsihi. Tu wa ridha nafsihi. Allah Ta'ala itu Nabi isbat, dia kata Allah Ta'ala ada nafs, isbat. 2 hadis dah kan? Ingat nah, lepas semaya, khususnya semaya subuh, baca hak ni nah. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi ni 3 kali ulang tak apa. Ada riwayat lain 3 kali ulang. Hak ning berat menani. Bahasa petani panggil berat sungguh di dalam neraca timbangnya. Itu 2 hadis. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Tengok, ngaji akidah salah, bukan boleh akidah saja. Boleh amalan lagi. Boleh faham Quran lagi, faham hadis lagi. Gapo lagi nak?